Itsinda ry'abaramyikazi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas ryerekeje muri Canada mu ijoro ryo ku itariki ya 13 ukwakira umwaka w'2025. Ni nyuma yo gutaremera muri Camp Kigali mu gitaramo cyiswe Jesus Live Crusades. Nyuma yo gutaremera muri iki gitaramo, Dorcas na Vestine bahise berekeza ku kibuga cy'indege cya Kigali, aho bahagurukiye berekeza muri Canada, aho bagiye gukorera ibitaramo bine. Ishimwe yaraherekejwe n'umugabo we Idrissa Draugo aherutse kurushinga, mu gihe kandi aba bombi Vestine na Dorcas batangaje ko urugendo ruzazenguruka mu mijyi itandukanye rugatangirira muri Canada. Hanyuma ku wa gatanu tariki 18 kwakira bazataramira yitwa Vancouver, mu gihe ku itariki ya mbere Ugushyingo bazataramira Regina, bagataramira hitwa Saskatchewan, ndetse ku itariki ya gatandatu Ugushyingo umwaka wa 2025 bakazataramira hitwa Winnipeg muri Manitoba, mu gihe ku itariki ya 15 Ugushyingo bazataramira hitwa Edmonton muri Alberta, hanyuma basoreze muri Calgary. Aba bahanzi batangaje ko ibitaramo bigamije gususurutsa abanyarwanda n'abakunzi b'indirimbo n'indirimbo z'Imana muri Canada. This is STOREROOM TV. Kama kawa kanda, you have to follow, you have to like, you have to subscribe for more information. Thank you for the watching. From stadium to stages, your daily dose of sport and entertainment